Karbi Anglong Township Council EM Prodip Rong Pia Reading Pen Karlitang Bhuban Chandra Tirang Memorial Student Hostel Long A Kiso. Kerosene along tapan po GST kapabon ajok rongarat kaningri. Diphu Powerhouse along achok kamara tum mithang asai ka cheklem wangwe. Kardom Constituency berda thanbang neli thare chesong tero nambir thang ton pen arjai thang. Phaikuni ni phai ingkoi arni anarlo por phai krehnia por pen number 17 soching Dhenta Constituency along Lok Charlie Risue jaga tumaphan panong si number 16 Numati Constituency arlo rong cleared up along Karlitang Bhuban Chandra Tirang Memorial Student Hostel Apartment Sika Lak Phoket kapanong pon tangatang kapen kikim kerang ponjia phan long ikisom abirta kadnew sa sai hempialo birta nang pali. Karbi Anglong Township Council EM Prodip Rong Pipen long ikisom pon mailong Karbi Anglong Township Council EM Kachirong PP EM Madhurjo Thekel Phukon local MEC Ritis Inghila pen pinangan man ke doatum chitong dun. Mada mangati MEC area mo sigoyo. Lasidak nang lito Soceng dan dapat sedong bulannya untuk sedang local garden yang itu. Muhab alangi ronga sarda pulo garden yang itu semua ni. Yang itu selandu ni. Alang itu ke kilowing dan sedang hostel nandu ni. Sampai dengan nang itu sepuluh. Lasi nang itu si local garden. Thedong Inglong Pia Hawar Aradaphan Kechar Liamo Kapaching Turchiapan Kamathapon Joini Dena Rong Higher Secondary School at Hanbang Mensing Bepen Rong Clear Dapalong Longley Endunsi Pini Arni Kopay Ke Mi Pen Long E Mi Sem Pen Sompon Long Lupusi Mae Long EM Kachirong PP Pen Lamthe Jaipon Dead isi Midu isi Alampen Ador Kimia Kulat Along Hormu Hortar Ador Kili Kesu ajok rongasor covering Japan tora nang lupusi ningje rinti. Dead long realong apong GST aron kelar voyajok rongasor atum manghumang halo. Ador ke mea kulat along kilonga hormu hehui GST pan phok papat ajok kiduk ang. Aber kaboche rat covering Japan kesung dotang lupusi ningje rinti. ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে কাৰণ GST লগোৱাৰ বাবে অধিক দামত কেৰাচিন ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে যিহেতু চৰকাৰে চাউলৰ ওপৰত GST লগোৱা নাই পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত GST লগোৱা নাই গতিকে কেৰাচিন তেলতো GST লগালে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়েহে চৰকাৰক এইটো আমি বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাওনা তাৰ পৰা নিষ্ঠা পাবলৈ কাৰণে একমাত্ৰ চাকিৰ সহায়তে সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে শিক্ষা আহৰণ কৰে গতিকে কেৰাচিনত যদি GST লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব Kerosene along phanpho GST kepa dopen melor ka chothor aradatum akailong kangting siring donang popuson ta kulat kido abang patum ningri rinti Diphu Electricity Subdivision Powerhouse long manager la pen junior manager pen danglok penang ana sai ka masai khia tum mithang anghoi mate apora teng pen sai ka chiklem kle thekmon long Rihing ami kache thoratum karen bill ki pidamjia pandam seta madua saike atum ta chetong damde rega jok binang an abang kubang phia tum chonghong nang rinti lapen nona son saikam achokomar atum mithanga saika cheklema pan apor pen kiwang vie jok kidam tang arni pen setami nona son si chetong nang verdo an parta rihing ami kache thordo na farman meter ta kilang pamimi mate kilang ke pangkrea jok achiklo jon wangta rihing ami kache thor abil Kepapat pusonta ongdong atumpet ningje rinti. Karbi Anglong Township Council EM Jagat Singh ti kapin khatpon ateng pen phaikoni ni phai crescer cap arni ada por phai sir cap apor malom pen mithanga hemalong Sarupatar Constituency along saika chutiki arada toma phan chiliar e kira pajir pon Radapan panong ponpen saika chutikia tumapan akejoy pen chiliar e Sarupatar arada tumapan kira pajir pono mailong Sarupatar VDC Chairman Riso Signar pen mai chephem phupon labang so mailong kachitong dun VDC Chairman Barim Kiram Be Andrew Rongpar Balipatar Lems Chunbang Honuram Signar
la pen local committee mai phu chun bang la pen chenglok penang ana rada tum chetong don pen chili keron along RD bidun rada tum pen phiroya the chili hanjanga chili bireka chili hei hoi saika chuti ki arada tum phan ron pon Karbi Anglong Constituency along Tinalong Phiroya the achili kerona sonsi phaikoni ni phai inkoyar ni Langhin Constituency along ta Phiroya the achili ron pon Karbi Anglong along a constituency tin along ta Phiroya Thiachili Keron ki padopona son thak-thaksi Langhin ahwar along ta chuti ki arot atuma phan Phiroya Thiachili Keron pona sai kedeng labang so sai long BJP asong along chuti kya phadeng apmai phu Subhas Gozari chitongdun Phiroya Thiachili KN penrot atum alika chipalong thekjia puthak VDC chairman Khonsai Basumutari lamthe jaipon lapen kiwangji aporo hutsitame an suseka chingthura phan VDC chairman ben asona sona kerap pajir ponji puta lamthe pachini pontu Bini Cut News 7 Berta Bangkela Ponse Kangton Poniglo, Lai Bom the Cut News channel, Domi Thak Me, Kurang 2.